Memo kwaba. Medi de fia amankwa tamaklo. Medo eba Adom TV bedroom health tips eso. Na watchi mu nyina 5 minutes. Fi dwada de kosi fia da ye kasafa ectopic pregnancy eho. Na sa ectopic pregnancy no ne miscarriage na eye pa na. Se na tie. Na de kran so ene de ba. Na watchi mu nkomo. Eno no wadaro mam so kan ye huni tie sansem we 5 minutes dwada bia ebrada sa kosi fia da bo se be wie no na nkomo ni nyina wate ase yemfa sedama endpoint homeopathic clinic ubora endpoint one branches bia we show a doctor for honi na nimuti fi se bosu na no oni pa ho adaje enumere ti ya no afred of 0244867068 ya we bia ofre no obejoso adawoma enenso obi ene pronama ye si enkasamfa ectopic pregnancy ho dog yemu akwaba e bibia aboko mami musa we answer na bonani shuma ye difference no ectopic pregnancy ne miscarriage e pa na sense so ye te say yo me da se pa si ye kase ectopic pregnancy na je se oba wanyemo oba bia anyemo a on say the issue ni say fertilization take place e wo fallopian tubes oba bia wo fallopian tube ni no ba ko ni fa na ba ko nti fallopian tube bia connect awode to bibi e be kan say ovaries no sana tie ndi ba ko bunkun ba ko ni fa nti be ma na oba ahia nso no fa oba na sia fa na awode na no na fa awode ni ma ko fallopian tube na ho no sperm ni bedru wo no na kusua no ato e swinge e di rough e wo fallopian tube ya na be nso be ma no hu nsuo no akọ click no na wanyem na oba anyem a fertilization no it take place ewo fallopian tube no it mean take be maximum of 2 weeks okay asana descend abeto moja toa no adescend abeto awodi ni sana oba bi anyem asana tie na obi wo a na ne me moja toa no a ebeda ne akwala no obu ha ne de no na antimi an descend ameto awodi ni fallopian tube na meto awodi ni o se ke beto awodi na awodi na get stuck to awodi ye no obi de ne ntima metom eti ntima metom no obi ha ne de no fallopian tube ni ma na get stuck e wo ho ana obi ha ne de no na akotare oba no nkosua na ho ana obi okwa na etimba na aba betare awodi na no ekobasa no a yesi oba no anya bibia fe ne se ectopic pregnancy ne ka se miscarriage dia miscarriage ni se oba wanyemo oba bi anyemo akatamu a akola na ye mipa from 7 months to 9 months tin oba bi timi wo 7 months you can say premature birth wadane ni pa wi no obi o ha 4 months 3 months 2 months 1 month to be 5 months no ne nipa no wapon na wa akola na babonten ekobasa na yesi wa miscarry akola no wantimi ankari nti yesi miscarriage okay na mum ectopic ne de wa carry ade no na mum ba bia wo sa akora na kokoda na akora no ekonya aduane die enya mframa pa ene wo nkro ne ba no akora na ntima ameta awudi ni ekoto fallopian tube ni mu a fallopian tube no eye doroben na doroben no expand oba bia wo de te se balloon okay eti ye nkola no unya balloon no a balloon kitwa bi wodi nsu ogu no na yekese sana oba bia awode no eye sack small sack akwala betomu a akwala nya 2 months no na epija 3 months 4 months 6 months na epija ti na oba timi wo oba timi nyem na wonyem akwala ma ko 9 quadruplets awode no ebi nkoto ba bi o awode no be fa ni nyina na mu mekoto any other part other than wawode no a enam se expansion intimi take place wo ni no na kofa medical emergency aba be hwe etimi kum nipa eti ectopic pregnancy kwati mi kum oba fi atasfasa endpoint homeopathic clinic na apese oni edi nkoma yesere wa oba bi a wo chima mu ha wo mu ha wo na wo prostate mu ha wo nso abema mu ye o ya mu hihyew wo nso ane mu apamienu wo nso ntentem a endpoint scan no buy free lab no 300 Ghana cedis ade bi ha obi a stroke yade esoso yade edimu akotene pa wo ananse chechewo honam hyehyew bibi ne nam honam duanim wo to ase hwehwe wo sisi ya wo ya bomode ne bra endpoint in particular na ye nhwe ma number obetimi afre yen na waba ye enzema branch takrade Kumase Accra anase Tema branch no eye 0244 anata chiman
0244 86 70 68 0244 86 70 68. That I say, Dr. Duboate now, said in Calenty, some common way moon and Ochi Munina, Air Casa de Afa home, Air Court, Ochinan Kwan, what do you ever say?